Nə kimi yeteneklerim var? Hər kimi yeteneklerim var. Rus dilini təmiz bilirəm, dizayn Ben edirəm. de. Ben de bilirim danışaq. Ну, давай тогда на русском будем общаться, без проблем. Bak bildiğim Rusça. Adın diva 3-4 piyat. Ay, sen Mahmi Rus yazaq deyil. da. Ay Allah, ay gözlüyündən ha. Boy. Əsəbləşir burada. Ah, hə. Hər Adın yayını diva. hə, Adın ay susmur. Aslında o indi o açkiyi var ya açkiyi. Adın Veririm diva. sana. Sus! Adın diva 3-4 piyat sen 8-9-10. 11, 12, soknastiki, soram, с Новым годом. Один, Rus dili два, oldu. soram, ай, господи, Vay, vay Allah, vay. Будь здоров, бабчу, будь здоров, hepsi, будь hepsi, здоров, будь здоров. hepsi. С Новым годом. Ты Allah любя, hepsi. люблю, Рамиль Махни, ты hoş любя, desin. люблю, шлюха. Ne? Pomagadet. O Leylin. Bildiğim Rusçalar bunlar. Bəh. Ay, sən partlat ne Rus dili? Belə elədin Rus dilini. Aha, çok teşekkür ederim. Böyle Çok de teşekkür var. ederim. Neyse Evet, Rami, aç gibi senden hoş yaladım oldu. yuttum. Aç gibi yaladım yuttum. Dik Sağ ol, sağ ol. Öpürəm Sağ ol. aşkım, öpürəm. 1.70'e Tamam, yaxşı. kartoşka. Sağ ol. Ne çirkin gedəydi. Ama yaxşı uşaq idi. Yaxşı uşaq idi, amma o qədər. O 1.80 aşağını qəbul eləyəmirəm.